Za 30. dan Ramazana pravila sam naravno bajramski kolač. Flagna torta, odnosno ganašna torta ovog ramazanskog serijala je ovaj bajramski Oreo cheesecake. Družili smo se cijeli mjesec. Moram reći da sam i samu sebe iznenadila upornošću i ustrajnošću da svaki dan Ramazana pravim iftar, snimam proces i onda poslije iftara da sjedim satima za telefonom i editujem, a onda tu istu noć da stignem taj isti video i objaviti. Naporno je bilo, nemate pojma koliko, ali mi je drago što sam ovo i ove godine uradila čak u većem broju videa nego za prošlogodišnji ramazanski serijal. Drago mi je prvenstveno jer sam toliko vas kroz ove videe upoznala. Mnogo divnih ljudi je došlo na moje profile i u moju malu online porodicu. Ako sam samo jednu osobu uspjela navesti da jedan dan spremi iftar, da pomogne svojoj majci sa kuhanjem, da posti, da uradi neko dobro djelo, onda je moj cilj ispunjen. A i to ako sam pomogla nekome i sa idejom šta će to za iftar praviti, onda je moje srce, hvala dragom Bogu, sretno. Hvala vam na svim porukama, komentarima, na svakom videu koji ste podijelili, sačuvali, na svakoj novoj osobi koja je došla na moj profil i na nevjerovatnoj podršci. Nadam se da se, ako Bog da, i sljedeće godine družimo za Ramazan, a sigurno ćemo se, ako Bog da, družiti do tada. Sada idem ja da bajramujem, tako da ću ovdje lagano da završim ovaj video, a vama od srca da zaželim Bajram Šerif Mubarek olsun.